Nyakoro mga jwa musahinya kumngikini mbedo kanyendi kalore koda kachalma oknyalge mwadhi nyime kanyendi yone ni makae. Karibu sana Mr. Dominic, pole kwa kukatisha lakini karibu. Asante. Nilikuwa nimesema kama mzazi hana muda wa kuongea na mtoto wake kwa nyumba, kuna mtu mwingine pale nje ako na muda ya kuongea na mtoto, naye hata muongelesha mambo mazuri. Kuna watu wanakaa kwa kanzo wanasema pengine tunataka kutekeleza uharibifu fulani. Kutekeleza uharibifu lazima watumie watu wenye wako ndani. Unapata wanafunzi wanasoma, lakini kuna wazazi wengine huko nje pengine hawapendi shule iendelee mahali hapo, ama hawapendi mwalimu fulani awe katika hiyo shule. Sasa utapata watu wa nje wanaungana na wanatumia wanafunzi kadhaa, wale wenye wanaweza shawishika haraka, na wanachoma shule kwa sababu mzazi ako mbali na mtoto. Sasa kuna mtu mwingine jirani amepata muda wa kuongea na mtoto. Alafu pili, huwa tunatumia mfano kwamba mara nyingi imesemekana kwamba unapoenda gerezani, watu wengi wenye wameshikwa huwa wanasema wamelelewa na single parent, mara wengine wanasema wengine ni orphan, wengine ni single mothers ama single father. Mbona hii tabia mbaya ya watoto gerezani na ni watu wazima saizi inaambatanishwa na ukosefu wa mzazi mmoja ama ulegevu wa mzazi? Hiyo pia inakuwa translated kwa shule. Unapokuja shuleni utapata pengine sisi kama wazazi, mwalimu anakuambia mtoto fulani huyu, mtoto fulani wanasumbua. Unapoangalia background ya huyo mtoto utapata kuna shida nyumbani. Either mtoto haelewani na mzazi, na mtoto asipoelewana na mzazi obvious hawezi elewana na shule. Anaanza kukua na hiyo tabia ya kukataa shule inakuwa kama jela. Kama jela. Anaona hii ni kama ni jela. Sasa yeye anakuwa na opposition yake, anaanza kutengeneza kikao yake yenye wanafanya mambo yao, kwa sababu nyumbani haelewani na mzazi. Hapa shuleni pia haelewani na mzazi. Anapoona mzazi na mwalimu wamekutana, anajua wanamuongelea. Sasa yeye hatakuwa karibu na mzazi, hatakuwa karibu na mwalimu. Huyo pia ni tabia ya watoto wenye watachoma shule. Kuna mfano ingine, unapata kwamba shule inachomwa na wanafunzi wenye hawachomi shule, wale hawachomi wenye mzazi anaishi nao. Kuna familia zingine unapoenda sio rahisi wa interact na majirani ama watoto wengine wenye hawasomi. Unapata strictly mzazi ameamua, mimi kutembea na mtoto, tembea na mtoto anayesoma, tena age mates. Sasa unapata wale wazazi wenye wamecontrol watoto, umeweka boundary kwamba huyu mtoto wangu ni msichana, anatembea na wasichana wa rika yake, sio wa mnawake, sio wa mama wenye wako kwa ndoa zao, na huyu mtoto ni wa shule. Watajifunza nini? Hakuna. Sasa unapata kama mzazi ameweka boundary kwamba mtoto wangu atembee na wanafunzi peke yake, huyo mtoto atakuwa na tabia mzuri. Hata kama atapata jirani ama mtu mwingine amuingize tabia mbaya, atauliza mzazi. Huyo ndio mtoto mwenye ako free, anauliza mzazi. Pengine atakuuliza, mama, nikifanya hivi ni mzuri? Je, mtu fulani amenieleza hivi, nifanye ama nisifanye? Unapata kwamba mtoto mwenye anategemea advice ya mzazi anakuwa vizuri na anajiepusha na mambo mengine yenye angemletea shida. Lakini sasa kitu ile tunaomba, kuchoma shule inaweza isha ama inaweza suluhishwa shuleni kama mzazi amejifungua. Ujifungue tu kwa free. Wacha mtoto apende nyumba. Mtoto akipenda nyumba yao, atapenda shule. Lakini watoto wengine pengine nyumbani ni shimo la mateso, ukienda shuleni pia ni shimo lingine la mateso. Lakini mtoto anapopata freedom nyumbani, vile walimu pia wanapea watoto wetu freedom kucheza pamoja during break time na games time, unapata klasi zote zimetoka wanacheza pamoja bila restriction, itakuwa sawa. Sasa tuondoe restrictions nyumbani, alafu tupende watoto. Mtoto anapoona mzazi amerudi karibu na yeye, hata kama huyo mtoto alikuwa na tabia mbaya, kuna watoto wengine wamezaliwa hivyo. Hata wewe ni mzazi unashangaa, mtoto wangu nini mbaya? Sasa ni mzazi kuja karibu na mtoto. Unakuja karibu na mtoto. Kuna mwingine utamuita umlete karibu na anatoroka. Mwingine unampea kitu mzuri na anakataa. Ujui ni kwa nini anakataa. Kuna pengine spirit nyingine ndani yake inamwambia hii kitu wachana tu nayo, kuna mtu mwingine atakupea.
Sasa kulingana na wazazi ni kuanza kurudisha mtoto. Unarudisha mtoto. Akisema kitu mzuri, unamcongratulate. Unaanza kuappreciate mtoto. Mtoto pia kama alikuwa mbaya, tabia yake itaanza kurekebika. Bas bana kwa nyaka manga jwa ngini bedi tudri kwa lokanye ndi la imago magturu kwa pogore kama utingo Facebook, Twitter, YouTube kachelo kwa daka Instagram, TikTok bedi nyale ro kanye ndi manu makare kana ma ote macho bedi ntire bo TV mari kanye ndi lo chendo ni ndi yono manu makare kemi o pachi okinyi ni manu masani ken bedi wadi do tuolo mar angso mogo kum ote mabende yoro kinyi ni ndi manu masani madam kingi kanye ndi wach manu mar derwok ko kenena gimo mabende bira jomoko wacho ni king'iyo kata mana koro ganda luo kata mana king'iyo kimila wacho ni inyalo kelo lana moro mondo yud ka samoro nyathi okawo thuolo mano mar kawo tol modere nyiso ni en samoro lana moro mowuok e familia margi but again king'iyo gi thuolo masani kuro wacho ni kama nyithinda par nitiere to nyithinda boro dere ni koro mano lana nyithinda boro gitene gi lana chiel. So is it a trend and kaka jopuonje maendi unyalo kedo godo machal nade nikech nyithindo gibedo godo most of the time? Henry, derruok kaka iwacho chon kata mana sani king'iye tibro yudo ni it is a lineage en tol moro manyalo luwo nyathi. To derruok ni begi sani ibro yudo ka nyathi bende nyalo dere ka right ne moro bedo denied. Last week, is it this week bende ne nyathi moro no put the word ni obro dere. Koro ka watemo penje nang'o momiyo idwa deri to wacho oyude gi makosa to makosa neni itame ni kik otim ai to wacho ni kok dwa notim to dhi dere. En nyathi ma ja form 2 to seng'e dhi e club to seng'e nindo oko. Koro kawe to tere ka chief wuon gi ong'ise ni kokiweyo dhi e club tadhi teri ka chief kata ka police mondo koro deal kodi nikech wacho ni nyathi ma janyuol ne ok opuonjo to ulimwengu bro puonjo. Koro konyise ni dwa tere kuchocho to threaten baba gi ni abro dera, yani gitiyo gi wadno as a threat. Mondo janyuol ne onene sympathy moro mondo endelea gi tabia necha mondo kik otho. To nanyiso baba gi niya wandalo machon kane wa threaten jonyuol wa ni wadwa dhi derwa to dawa ni nyaka ta nyusum obiro gogo dhiambo to nyisi ni kendo mini ruwe pi monde madhi tineno ka gima bende tekni boke dwa timo. Samoro bo biro gi tol godhiambo tol monyiew manyien to wacho ni en cha tino cha no wacho ni dwa dere chiemi yieng' mondi dhi ka Nyasaye ki yieng' to nyisi ni tole koro deri sani adwa neno kaka itimo mabole manyise ni kiero idhigo oko iredo ka be kata gimo nyatimo onge. Koro ing'eni jonyuol masani endi nitie kaka wabe akiani wabo nyaka nyithindo. Nyathi kosemi threat kamano to onge gimitimo to adier kaponi rege amatin tidhi neno ka nyathi cha dere adier motimo motho to nyathi mok dwa tho ok obi wacho ni no dhi dere. Mane gima bende iwacho ga ni ng'ama dwa tho ok owachi. Ni papa kosedhi motimang modere. Emomiyo ber kitimo ne nyithindo guidance and counseling sana. Nyathi maling to kale shida moro. Mano nyathi manyalo dere. Akia ni en spirit ok anyal wacho ni ben kata en spirit moro. En gimoro ma nyathi kata kubet piny to nitie gimoro mathage to konyal gole oko. Koro the only solution oneno ni atieke ngimana. Koro mano endo bira gi ulegevu moro ma janyuol bende kaka japuonj wadwa wacho ni nitie restriction moro ma iketo ne nyathi ok iwe thuolo. Nyithindo mang'eny ok owe thuolo kata ka gin e ot kik ayudi kiwuok oko kik ayudi kitugo gi nyathi jirani. Moko bende bira as in terms of ni nyathi koro ok dwa no kwere mistake sana sani nyathi mok dwa no kwere mistake ne adhi dera mabe ko kitimo follow up tiyudo kodere adier. Koro sani ji be mondo tang' nyathi mosing'isi ni adhi dera kaw nyathino piyo mondo iket piny otimne guidance and counseling kata kidhi lemni to dhi olemni but onego bed ni ng'iyo ni ang'o momiyo quote that word, ang'o ma is behind of it, ang'o momiyo gino wachore, ang'o momiyo gino kelore kamano. Nikech samoro be nyathi moro mabedo bullied e school, olinga timbe maricho masani timre e skunde
obiro ng'isi sate mama gola e skul cha an pod aonge pesa. Ting'eni seche moseng'isi kamano endo ok ong'isi the reason why nikech pod opimi nikech kuchocho nobedo threatened ni kiwacho to wabote mang'o wabro negi kata wabro chwadi. Koro gichacha dhia endelea mbele to koni kobiro to ng'isi ni mama an kacha cha adwa ni gola to in bene mama ini bedo ne kikwiny nikech koro economy bed koro ni malo ok idwa ng'iyo uniform moro kata gi admission kamachielo ithung'a ni doga kacha. Koro ber ka nyathi ong'isi kapo ni entie skul to ng'isi ni mama ok adog e skul cha kata mama ok ane ka gima chal kama timre ka. Bed king'e ni there is something nyathino oseng'isi gima rach madhi mbele. Bed gi nyathino piny kik iwuog mager. Gerono emomiyo nyithindo koro kuma gimwage gik moko matimo gi ka gineno ni osiepne ok owe janyuolne moro mama nonyisa ni in fact ok kata watni kata di kata achiel nikech sani bende ok wabedo gi nyithindo thuolo ng'ise ni ma anko ni my cousin ni koro neno ni odni kende kuma nonyalo timo onyalo bete. Koro emomiyo yudo ka moko bende ringo bedo chokora koneno komuome odhi bedo street boy or street girl. Iyudo ka moko mabe koro otama dira nyathini biro to olorore ot kende omodho ywak samoro kipenje niko sawa okichiem kipenje niko sawa. Nyathino nitie hali hatari kaw time ni iwuo kode kapok odhi mabor. Asante sana. Heri kama na nyamwali madam. Mr. Dominic, ukiangalia hiyo tabia yenye tunaongelea mambo ya watoto kujitia kitanzi, tunaweza sema ni laana ama ni ulegevu wa wazazi? Mambo ya watoto kujitia kitanzi wakati mwingine haiwezi kuwa laana. Kwa sababu gani? Ndio laana iko. Lakini unapoangalia laana, hakuna laana ya kutia kitanzi kwamba mtoto fulani kwa shule atajitia kitanzi. Kuna vitu zingine ni za kujitafutia. Okay. Zingine unaweza kuwa haujui. Lakini unasikia mtu anaongea kwamba tutajitia kitanzi ama kuna mtu fulani alijitia kitanzi mahali. Sasa hii mambo ya kujitia kitanzi kwa watoto wetu wanasoma na wanasikia kutoka mahali. At least kuna mtu alimwambia. Na hii tabia inaweza rekebika. Na kurekebisha hii tabia ni moja tu. Wacha tukubali kuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu kama mzazi wake angemkataa, kama babake angemkataa, angefikiria mambo ya kujitia kitanzi. Lakini baba hakumkataa. Ingawaje kule penye alienda pia aliteseka, lakini after some time alikuwa na akili ya kurudi nyumbani. Sasa mtoto kama amefikia hali ya kujitia kitanzi, afikirie nyuma. Sasa hapo mtoto pia anaweza kuwa na akili. Mtoto mwenye anajitia kitanzi si mtoto mchanga, ni mwenye anaweza reason. Aanze kufikiria nyuma. Kuna mtu hata kwa kidato cha 6, grade 6. Yeah, grade 6, grade 3 ni mtu mwenye anaweza reason. Afikirie nyuma kwetu. Niende niambie mama. Na najua solution tu ni moja. Unapoongelea jambo kwamba mimi nataka kufanya jambo mbaya, halitafanyika, watakutafutia solution. Kama kulikuwa na ulegevu ama makosa fulani imefanyika, kama ni makosa imekuwa shuleni, walimu watakaa na watakuita, watarekebisha. Kama ni makosa imekuwa nyumbani, pia watarekebisha. Na kama imeaffect wote, mzazi, mtoto na mwalimu, hapo ndio tunaikuja wote kwa guiding and counseling. Sasa pale tutatumia puppets. Naona walimu wanatumia puppets. Hiyo utaweka hiyo puppet ingine imelala chini kwamba sasa ni wewe, hii yenye imelala imekufa, sasa huyu ni wewe. Na wengine wamesimama wanacheza. Huyu mtoto ukimwambia achague, atachagua wenye wanacheza. Hii tabia itaisha. Sasa kuna tabia nyingine au unatumia tu control mechanism ya guiding and counseling, bora ujue shida ya mtoto, lakini sio kumwadhibu ama kutumia ukali. Sawa. Basi pana kama nyakore mogajwang wadwa ni mondo mipende kurwadhi ka oyiwe wa mano mogika to kwa dugo ta somo moko kumpote go endi babendi yoro no kinyi ni endi mar masani me bana kete kala TV okinyi ni endi kinyi mano mar chal mar penye sule mokinyi wadugo tok thoro bachoke kidhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak.
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakura mwajwa odhi nyime kanyendi yana mara support giendi mana mapiyo piyo kaendi mabende aneno ka or okinyi nyendi mana masani in bende iyudo godo thuolo makare mano mar logo godo chenro niendi mano makare. Ero kamana hinya ng'ato chaka nyendi mosna kanyendi madam ka achiel koda ka Dominica mora hinya koda ka to kinyi nyendi mana masani kata kamano page nagi kanyendi ni wach mano mar derruok masani koro ng'eny niendi mawinjo ka giwacho nyalo bedo lana to en lana inyalo konyo yo machal nade. Kamana hinya to jopuonj ok osemi thuolo mano mar jopuonj ok osemi thuolo mano mar kawo tingi kaka jopuonj. Mae momiyo wach mano mar timbe maricho bende medore nikech otamgi e teko mane omi jopuonje e kinde mokalo chien. So wadhi ni mos wachaka negi kaka wanyalo tieko wach mano ma suicide among young people. Ero kamano kuom penjo mupenjo. Derruok niendi kaka nawacho en bedo gi nyathi machiegni nikech rights gi sana sani nyithindo dere nikech rights gi moneno makoro sani ging'eyo ni ma freedom magin ga gina to koro lewa chunyi e otin kaka janyuol lewo chunyi makata kaka dang' itim onge kirodho nyathi bok achiel olal kata wik achiel to chuno ni nyaka ng'uduogi obiro kolidho seche mobiro no pod bro mana lewo chunyi ka ng'ipenje ni ya kanye to pod obo mana kuot kaka ine mong'eyo. Alafu ema ang' dunyisi ni adhi dera ka en nyathi madwa right ne mondo continue kaka nase wacho ni ng'ama wacho no dhi dere no endo most of them ok dere mana matine ma wacho to timo but moko to wacho kaka threat. Koro nyathi moseng'isi ni adwa dhi dera no odwa dhi dere no
odwa dere nikech tabia ne cha kata ining'i nyathi madwa ng'ise no dhi dere ok en nyathi moro ma discipline ma koa school to kaw sende to luoko ma nyalo timo any household chores ma onego bedo no timo. En nyathi ma mbala akia ni wacho nang'o, en nyathi mobalo kodi ma en odwa no tim gire under your roof ma kikwere to neno no bodhi odere mana kaka threat mondo iweye thuolo cha mondo tim ang'o oendelea. Ai to koro madwa dere ma diere ma koro dwa dere en nyathi meno ling'a kipiny to nitie gimoro en bende malew chunye e odika to onge kaka dang' wachni samori ger in bende nitie kaka samori balo kod nyathi iwinja ma nyathi ni ndiko mono wuoyo nosetemo kata no ochako wacho kama tin bende idire ing'ise kama mi chwo yanye mi ng'ise kaka wiye duong' kaka otimre nade ipime nyaka gi jokorgi ka in mama ipime nyaka gi wuon gi ma jokorgi ne madho kong'o ki otimre nade to ng'iyo ngimane samoro neno ni anto mama to pima gi ng'ani nade to an makoro adonga ni samoro un gi koke ot en koko mok rum nyathi kuma soe wiye onge gigole ochunye to muonya ng'ama dang'o wach ne onge nyathino bro kawo tol to dere nikech circle miketo ne pok ong'e kata relative ne mora madang' oringo tim ang'o odhi kata ng'ama onyalo bedo go piny mondo pim ne weche gi endi. Koro nyathino ento to eto bro dere mos kata kumoninde okibing'eyo nang'o no dere mana kapo ni dhi chunge tek idhi yudo ka ng'ato onge or derruok mar ng'awruok e tol because of in ulele ot ma mama weche mowache dhoge ne baba upogore kata baba weche mowache dhoge ne mama kosebilo matin kata ka en soba nyathini ng'iyo kama to oneno ko onge kwe ot kweni nyathi dware kweni miyo dware kweni to koro wuone to koro dware moloyo koro gima mondo watim mondo watiek gigi endi ini wuoni ng'e nyathini kaka ine mani nyuole ing'e kaka isebedo kinachae kodongo ing'e right mage ma en osebedo go moko dwa ni wuoye ing'eyo in bende time mitimo ne nyathino endo maleo chunye to in bende rami beda rigid gi igoni ni ane nyathini to ok nyal timo kama koro usiku gweru agweya ot usiku gweru ini won in parent mokwongo identify the type of family ma in gode ot ka gi nyathi mi raise ing'e ni nyathi nani right ne modwaro ka momiyo o threaten ni sate ni adwa dera or moko maling mabete ot tu gweru tu yanyoru momiyo nyathini obeta kanyo nikech koro kuma dang' odhi e onge. You as a mother or you as a parent beduru piny mondo ng'e nyathini no ine ming'e to kuseng'e timne nyathino counseling to gimarach mineno no endo duoke piny matin mondo ichak bedo machiegni kod nyathini to nyathi mobalo cha bende ing'e ma threatening ni sate ni odwa dhi dere no ne kaka inyalo time mondo ubed kode piny mondo ng'e kaka unyalo wuoyo gigo bo mana rumo onge gima onge solution bu wang' chieng' e piny ka. Thank you. Mr. Dominic, kuna swali ambalo limeulizwa hapa. Siku hizi serikali imekataza walimu wasiwadhibu wanafunzi. Hii mambo ya my right, mtoto pia amekuwa na right yake. So tunaweza sema hii pia inachangia vitu kama hivi. Kwa upande mwingine alafu unapata mwalimu akiadhibu mtoto alafu mtoto apeleke ripoti kwa mzazi ndio huyo anakuja shuleni Mr. Onyango mbona umechapa mtoto wako? Naweza sema mzazi mwenye anakuja shuleni kwamba wameadhibu mtoto wake hajui kwa nini alipeleka mtoto shuleni. Hilo la kwanza. Pengine yeye alipeleka mtoto shuleni kwa sababu anataka apite kwa hiyo system. Lakini mzazi mwenye amepeleka mtoto shuleni anajua nini maana ya masomo. Anajua nini maana ya elimu. Hawezi support tabia mbaya ya mtoto. Paka mtoto akikwambia wameniadhibu, utamuuliza na mbona amekuadhibu baba? Nani wamekuadhibu kwa makosa gani? Mtoto atajaribu kukueleza mbona aliadhibiwa. Kama mzazi utaona hapa mwalimu alikuwa na right ya kumwadhibu. Hapo pia mimi kama mzazi, mtoto wangu akikuja shuleni nyumbani ananiambia baba, leo teacher ameniadhibu.
Nitamuuliza kwa nini alikuadhibu, na mimi pia nikiona hayo makosa yenye ameadhibiwa anastahili, mimi nitakwambia kama ni mimi ningekuadhibu zaidi. Nashukuru teacher alikuadhibu tu pengine kiboko moja ama mbili peke yake, kama punishment kidogo tu hapo, hiyo ilikuwa mzuri. Lakini kama ni mimi ningekuadhibu sawa sawa. Huyo mtoto atakapoenda shuleni kesho atajua alifanya makosa, atakuwa na apologetic hata mwalimu akimwambia siku nyingine atajua kweli ile yenye niliadhibiwa nayo ilikuwa makosa, kwa sababu kama baba yangu angejua ingekuwa mbaya sana. Sasa unapata kwamba ni sisi wazazi tunaletea watoto wetu pia shida. Sasa we mzazi, angalia ni mtoto ameadhibiwa kwa sababu gani, alafu muelekeze kwa njia inayostahili, mtoto atakuwa vizuri. Lakini ukisema ukiruka tu na mtoto unasema yeye huyo mwalimu ni mbaya, unaanza kuongelea kwa walimu, kuna tabia unaingiza ndani ya huyo mtoto. Hizo tabia zote zenye wewe unatamka zinaingia kwa huyu mtoto, zile zenye unatamka zinaingia kwa huyu mtoto. Utapata kwamba shuleni wameanza kudiscuss hizo vitu, watoto wanaongea kwa sababu gani? Ni mtoto wangu ndiye anapeleka hizo vitu shuleni, na inasambaa shule mzima kwamba huyu mwalimu ako hivi, mwalimu ako hivi, teacher ako hivi, teacher ako hivi, teacher ako hivi. Ni kwa sababu gani? Hizo tabia hazikuwa shuleni na zimeanza, na unapofuatilia utapata si ukweli, ni uongo. Lakini kwa sababu ya mzazi mmoja alikuwa anaongea mzazi mtoto akisikia, mwanafunzi naye anaenda kuongea na watoto wengine shuleni. Sasa unapata hizo shida zinaanza kutokelezea, zinaanza watoto wengi wakidiscuss, inakuwa mazoea. Ndio maana unashangaa kuna tabia moja haikuwa kwa hii shule, lakini tangu mtoto fulani akuja kwa hii shule kuna tabia moja imejileta. Sasa hiyo tabia inaletwa na huyo mtoto. Sasa ni una deal na huyo mtoto kwa uprudi hiyo tabia, na kama ni vizuri pia una involve mzazi wake. Namwambia sisi kama shule tunafuata hivi na hivi na hivi na hivi, lakini tumeona kuna tabia yenye huyu mtoto wako ako nayo yenye haitufurahishi. Vile madam amesema, unaangalia the type of your family. Pengine kuna vitu fulani zinafanyika katika familia yako ama zilifanyika katika familia yenu na hazijaifanyika kwa familia zingine, na imekuwa kama siri ama secret. Lakini hii siri unaposema mbele ya mtoto naye atafanya nini? Ataendeleza. Sasa unapata inasemekana imefika kwa shule, tabia imefika shuleni, imefika wapi? Sasa watoto wengine pia na mtoto wako ndio chanzo. Sasa sisi kama wazazi tuangalie, tujaribu kupima. Ni ile tunataka mtoto awe katika maisha mzuri, lakini mtoto hawezi kuwa katika maisha mzuri kama wewe mwenyewe haujamprepare kuwa na hiyo maisha mzuri. Ni lazima wewe kama mzazi prepare mtoto wako kwamba hii yenye unaona teacher anakufanyia hii, anakusaidia, anataka uwe mtu mzuri baadaye kwa maisha yako. Hataki ukue tu mtoto mdogo hivi, unaendelea kukua. Ukikua kuna tabia mzuri utafanya nini? Utakuwa nayo. Huyo mtoto atakuwa mwalimu pia wakati mwingine, na pia atafanya hiyo tabia. Asante. Madam, wach mar haki ya mtoto. Un kaka jopuonj gini affect mopogore gi bedo jonyuol. Gini affect nikech nyathi otimo gimoro monego bedo disciplined. But nikech chik otamo kocha, and maybe samoro nyathini bende en ng'ama bende kata kichwado kata matis ni to ng'wech tere dala. Janyuol bende noseng'e ratiche ni an gi raticha, nyathina bende nigi raticha, endo ng'e ka education officer. So Madam Millicent mochwadi. So yude ni samoro ine koro gweng' mano chiwod joka ng'ane emogoyi kata chi ng'ane. So ibiro yudo ka maendi timore. Un kaka jonyuol joma nie education fraternity, what should be done? Kata what should the government do mondo at least weche mago mag disciplining nyathi ochako bede lwetu? Erokamano Henry. Gino endo sirikal kaka nokelo gimoro ni right mar nyathi. Osemiyowa tich matek seriously. Nikech iyudo kata ni nyathi chung' kodi nyisi ni anya kata teri e court. Iwinjo? Court no en court mane? Ng'ama nonyise? Dong seche ma ipuonjo cha in japuonjre mani puonjo tidwa no kal penjo wang' oyudi e penj, nikech wan wapuonjo nyithindo mondo kal penj. Koro kiyudo topic no wang' nipuonje rights ge te. To ng'ama nondiko right no ne en ng'a mondo nyathi osome. Miyowa tich matek kabisa re Henry, kaka nanyisi, kaka nachako nyisi mokwongo. E gweng' ma ai ka Kombedu kae, Kisumu ka, en slums. To slum ni
nyithindo kethore kichaka akanyamedha awacho koka pando. Nyithindo ketha zaidi minyalo yudo ni a group of girls nitie kama gidhiye iluongo nang'o, is it club? Nitie club ma nyithi sikul dhiye makata an mara ariyo moko nyocha yudo kadhi kanyo. Iwinjo ang'o momiyo nyathini okawo chir mondo ene class machien mondo dhiye club, obare school Friday, obare school every Thursday, Friday nyathini ok bi school. Bende wang'e teka odgi bowe aweya school bende ok obire. Donge sirikal emomiye thuolo? Koso sirikal ok omiye thuolo. Dongo ng'e right ne mani ka ang' duoge school ta amiye punishment to ang' donjruok koda tilando ayanga mondo ji te one ni Millicent nochwado nyathi. To gimomiyo nyathino nachwado momiyo bedo kamano no iumo ok dwa el mondo wach ni nyathini endi nochwadi nikech noyude kotimo kama. Koro ka sirikal nyalo konyowa nyithindo ging'iswa kuma wanyalo tero negie nyithindo machal kamagi nikech kacha chakoro osekethre nyathi wacho gi dhoge ni nitie a certain club ma wadhiye mochopo nyaka gutieno to nitie kaka gi recruit jowetegi moko matindo mantie grades machien ka. Kendo enana skunde mag alwora go te ne wasetimo investigation mwang'e nyaka club magidhiye. Iwinjo koro nyathi biro ni makata king'ise gimoro to boko chalne boko chune baka tom kilungo janyuol be wacho ni an be koro kaka dang' atim nyathini utimam onge nikech iboyudo ka janyuol marach omako nyathi mogo gich wang' chate to en bende koyude kogo nyathine no tibro winjo kaka ilando gik mopogore. Ok bi wach ni mamacha nochwado nyathi ahinya nikech nyathini tinde ninda oko, nyathini nitie kaka uso dende chieng' Thursday gi Friday, nitie kaka nyathini puonjore. Moro e skul kuchocho nong'isa ni nitie kaka ipuonjogi ka ng'ato semer to nitie kaka ipuonjogi koro ka wallet. Nyisa ni nyathino dongi puonje ni mondo obed jakuo, nitie kaka otimo ng'at cha endi bedo momer to timang' to maja grade 6 maja grade 7 oa e lwet ng'a mino luor panishe nikech kangi bedo punished ti ilandi e radio ti ilandi e TV to gin ok gidwa giumo kachacha in ilandi alanda ni go nyathi marach ahinya. To gimomiyo ni go nyathino ibo mana land kata ni nokwalo siling 10 nokwalo siling 15 siling 15 dimi go nyathi marach kamano. Koro sirikal wadwa ni mondo ng'iswa kuma nyithindo aina machando wani ayienu bi mondo uchak timo investigation gi kara gi kuma puonje mondo ng'ini ni nyithindo machal kamagi madhi e clubs gi un sirikal udwa ni watim nang'o nikech rights mane nyithindo gi ung'iso wanu wapuonji magi ng'eyo mabok wapando the same right momiyo nyithindo gi owichore sani giricho back at home giricho e school and at the community. Koro bende koro wadwa nu puonjo or kata kunyalo dhi e clubs ka mondo uchak timo investigation nikech joka bende oyaw kong'e ni nitie ratich nyathi. Koro akia ni ratich nyathi ni be nitie nyaka madho kong'o, nitie nyaka nindo oko, a girl who is only 14 or 13 years old. Koro kanyo kende ende e gima chanda kabisa kuma wanyalo tere nyithindo ok wanyal punish gi, ok wanyal riembo gi school nikech it is their right mondo gibi gisom. To right gi mondo gibi gisom ni gigona kwadha only 3 days in a week. Kagero to gichwado te moro be nyocho tere ka chief mabe chief nogona simu nyoro mondo agol japuonj achiel ondik barua mondo kore ka parent odhi okaw nyathi chotimang'o odak gode ode. Iwinja koro gik makamage ma wakwayo ni to sirikal nyalo timo nwa we are ready but kaka negi golo punishment cha wan wadongo wabe wadhi sikul to kani ung'isa ni timo makosa ni japu kata nugoru mana gi nyathi wadweyo koneni to ena ng'at achiel tidwa wacho ji te parade timi boka magini we mana nyaka sani okonyo wabe momiyo pod wantie but magi endi to koro generation ni to wichore sirikal to bro konyo wa Henry. Pero kama na yenya Dominic wazazi kutoongelesha watoto ama wanafunzi ama watoto wao ni kitu kimoja ndio wanazuia mimba lakini hawazuii ugonjwa. Hivi mtoto ameenda amelala nje anatembea na wenye siri kake lakini mzazi haongei
Tena ukijaribu kumuongelesha, yeye ndiye anatoka na ile sauti mbaya, anakuambia we pia uko na mtoto, angalia mtoto wako. So mambo kama haya, nyinyi kama wazazi, inachangia kivipi uharibifu wa wanafunzi ama watoto, na tunaweza saidiana kivipi ili tumalize mambo kama haya? Kumaliza mambo ya tunapoangalia mimba ya mapema, utapata kwa njia moja mzazi anajua. Kwa mfano, unapoangalia mtoto wa darasa la 7 ama 6 ama 8, unapata huyu mtoto ako na akili gani ya kutoa mimba. Kumaanisha yeye anaposhirikiana na vijana wengine huko nje, anatoka kwa nyumba na mzazi yuko. Mzazi anajua, mtu wa kwanza kujua ni mzazi. Na mzazi anapofunika hii tabia kwa mtoto, anaifunika, hataki ijulikane. Unapata kwamba wakati mwingine tunaishi kwa nyumba wazazi wawili, kuna mama na baba. Mama ameshajua tabia ya msichana wake, lakini anaifunika yeye pamoja na mtoto wake, anamwambia hakikisha hii tabia yako baba yako asijue. Hiyo ni ya kwanza. Mama amejua, lakini amefunika, nani asijue? Baba. Kwa sababu baba akijua, maneno itaharibika. Na hii tabia pia anawaambia hakikisha pia mwalimu asijue. Sasa watu wawili wamefichwa, na hao watu wawili ndio wangesaidia huyu mtoto, na pia ndio watakuja kusaidia kama hali imekuwa mbaya. Unapata mtoto huyu anaenda shuleni, anaenda siku 2 amekosa, siku nyingine anaenda, siku nyingine amechelewa. Unapouliza mzazi anakuambia alikuwa mgonjwa. Kama mwalimu anaitisha, kuna walimu wengine anasema kuja na barua ya daktari, mzazi ataenda kwa yule daktari mwenye anajua, amwandikie barua ya mtoto wake, akuja apatie mtoto, pelekea nani? Pelekea mwalimu. Inafanyika. Na unapata kwamba tabia kama hiyo si mzuri. Jambo la kwanza, wazazi aswa wa mama, tuache tabia ya kufunika watoto wetu, itatuaibisha baadaye. Ya pili, tabia hii inaweza isha pia kama mzazi amekubali kwamba mtoto aweze kurekebishwa. Unajua ni aibu sana, tena inakuwa uchungu ninapoongelea huyu ni mwalimu. Ni uchungu kwa mwalimu kusikia kwamba mwanafunzi wake mmoja amepata mimba. Ni uchungu. Lakini inaweza kuwa kwa mzazi sio uchungu vile mwalimu anapata uchungu. Kwa sababu gani? Wewe maono yenye uko nayo kwa huyu mtoto ni tofauti na vile mzazi anamuona. Kwa sababu mwalimu ako na jukumu kubwa sana kushinda mwalimu kwa maisha ya mtoto. Lakini sasa tabia ya mtoto inapoharibika, mtu mwenye anaumia sana ni mwalimu. Mwalimu anaumia kwa sababu hii tabia saa hizi ni mmoja, itaingia kwa mwingine. Iingie kwa mwingine. Unapata kwamba kwa hii shule hii tabia imeingia kwa shule. Sasa inafaa kuwa control, na inakuwa control kutoka nyumbani. Mzazi akicontrol, shule pia wanaicontrol, na wanafunzi wanaweza excel kwa masomo yao through instructions ya kwanza. Number 2, restrictions. Wewe unapoweka restriction shuleni, lakini nyumbani hiyo restriction hakuna, ni freedom. Mtoto akiweka tu bagi siku ya Ijumaa, anaweka na anaenda penye anaenda, kama ni disco ameenda, kama ni wapi ameenda, watakutana tena siku ya Jumatatu. Hiyo tabia ina affect shule. Ingawaje mzazi ndio kulaumiwa. Alafu mimi ile naweza advise wazazi wenzangu. Kama unasikia kwamba mwalimu ameweka panel ya guiding and counseling kwa mtoto wako, tafadhali usikasirike. Kwa sababu ni mwalimu anabeba maisha ya huyu mtoto. Future ya huyu mtoto iko katika mikono ya mwalimu. Ndio maana wazazi tunauliza mtoto, mwalimu anaona wewe utafanya kazi gani? Tunaenda shuleni, unakaa na mwalimu, teacher, huyu mtoto wangu unaona anaweza kuwa nani na hii tabia yake? Unaona anaweza kuwa nini? Kwamba mimi kama mzazi sielewi na sijui, lakini nitauliza mwalimu, nisaidie huyu mtoto wangu. Anaweza kuwa nani? Atakwambia hii tabia, huyu mtoto wako atakuwa mtu fulani fulani fulani, kama ni pilot, kama ni engineer, atakwambia. Sasa utamuuliza, na nifanye nini ili mtoto wangu afikie hapo?
Umeona? Sasa atakwambia huyu mtoto wako ni mzuri, lakini wacha tumweke kwa guiding and counseling. Mzazi atakubali. Wamwekee kwa guiding and counseling, baada ya muda mfupi utaona mtoto amekuwa nini? Ameimprove. Na ikishindikana, kuna watoto wengine wazazi pia hawaambii walimu ukweli. Kuna watoto wengine wamekaa kwa street pengine mwaka moja ama 2 na wakarudishwa shuleni na ueliwisha kwamba mzazi ametelekeza mtoto. Sasa ni mtu pengine jirani ama relative amechukua huyu mtoto, ameamua kumrudisha shuleni. Mtoto kama huyo pengine aliaivutumia bangi na amekaa kwa street miaka mingi. Unajua hiyo tabia bado haijaisha. Sasa kama hiyo tabia bado haijaisha, yeye wakati anaona wanafunzi wengi, watoto wengine wa street, anaona ile ndio maisha nilikuwa, na hiyo maisha ndio ninafaa nastahili kuwa. Hii ya shuleni si maisha yangu. Sasa mtoto kama huyo ukiona tabia tena anaanza kurudi huko, kuna hizi naona serikali ni kama inataka kuzitoa rehabilitation center kwa watoto. Mtoto anaweza kaa pale kwa rehabilitation center hata for 6 months. Bora tu hiyo tabia ni kuna kitu moja tu unaweka hapo strictly kucontrol huyu mtoto tabia fulani. Awachane na ile tabia ya huko ya kuvaa ile nguo zimechakaa, ajifunze kuvaa uniform. Azoee tu kuvaa hiyo uniform hata for 1 month. Unajua ni inakuwa ni kama aibu. Lakini ukimzoesha atafanya hivyo. Na kama anaweza manage kukaa hapo kwa rehab for 6 months, alafu arudi asome kwa normal day schools, atakuwa mzuri. Lakini wakati mwingine wazazi hawakubali mtoto wake afanywe guiding and counseling. Anafikiria pengine wana investigate mtoto shida ya mzazi ama makosa. Na kwa counseling sidhani kama kuna any counselor ataanza kuinvestigate mtoto, au sijui baba yako nani, mama yako, ama tabia mtoto. Ni strictly tabia ya mtoto. Sasa wazazi, hii tabia tunaweza maliza kama tunaweza kubali watoto wetu wa involve kwa guiding and counseling frequently. Okay. Rokona nyanga twachoka ni Henry Amora nyako retua kendo mwalimu kachiel kod Dominic golo paro malewa hinya gin mabende chanda hinya kaka janyuol ni nyithindwa gi endi ma ok chwadi gi endi tiro ka ngima gi rach to sirikal to sirikal to kinde ka kinde nyithinde gi magi kete positions go endi ma osebedo created. To joni next time ikelwa japuonj no gi Dominic kachiel koda ka nyathi moro nyathi bendo miwa experience mare ni to gin ang'o manyalo miyo magi endi gidonje diponi pek magi yudo school koso en pek magi yudo dala. I think it's man is a good concern. But at least we see how even the kids react. Ero kama na hinya pina kanyendi Madam Millicent kanyendi kaka ng'ama janyuol kendo mwalimu en bendo chwado nyithinde. Kech one sirikal utami kujo ni kichwado nyathi. Mana kaka samoro ka nyathi osome skundi to some skund ng'ama chielo, so sirikal botamo japuonja ni kichwado nyathini. But now when it comes to when it comes here back home, be disciplined nyathi. Dominic. Henry. Yeah. Nyathina manyuolo. Madwaro ni mondo riere. Madwaro ni mondo future ni obedo maber. Yeah. Kokoso to nyaka chwade. Ok chweto moro ma hinya moro ma dhi ahinya ma kia iwang'o lwet nyathi, kia ichwado nyathi ma mitero hospital. Ena chweto moro ma kineno okikun nyathi okeni nyieki. Nyathina okeni nyieka, nyathina okeni yuora. Iwinjo? Nyathina manyuolo seche mang'o kosona okabi wacho ni asega bedo kakani. Kano inde ma nyathi matimamo. Nyathi ng'iyo kodi, otimo gima chal kama, iwinjo no ochwado nyathi nyawadgi school, obiro, japuonjo goni simu, ani nyathina ni ogoyo ng'awa. Ogoyo nyathi ng'ato. Nyathi ni endi obet kama. Ka ok adwoko kata penjo, mae japuonj ni puonjo na nyathi. To an tapuonjo nyathine. Koro en parent to en japuonj. An bende an parent kuome. To an japuonj. Yes. Onyalo wacho kaka nyithinda behave school. Kochako kod nyara maduong' kod nyara matin. Nyithinda go ok adwa kata na dog niki. Onyalo wacho. Nikech ka ng'awinjo
ni kia ni japuonj ki otimo nade to japuonj communicate mung'isa ni nyathina otimo kama ang'o duoga ot mondo wane kaka watimo kendo kiny nadoga kodi school atimo mano mondo akonye aonge time mabro dok nego nyathina ni okapar no nyalo timo mano okapar japuonj kiki chwad na nyathi ananyiso giga ni neno kata CCTV okete skundu kanyo nyaka kiang'oa to pono koso ni director kiana ng'ok dwano obed punished kaw nyathina no tidhigo kata manichu dikwere kuno indile mana matin mondo ng'e ni gima notimo no rach be kiki chaki gona simu anyiso gi ni kiki chaki gona simu kapo ni nyathi okose school tigochona koro idwana bi koso dwana tim nang'o mano sekonya kod nyithinda makapo nigi koso to ni pigie mami to ni awacha ni najirekebisha mabe tek ahinya mondo gitim mano koro lure gi e oda kaka chako kod gi e oda gi kaka samoro kata ka gikosona to kakwa ni nyocha nitimo nama last year nitimo nama orucha anena ingena kani nyathino yori koso nyathino ena nyieki mikano ni aka ingeni nyieki mesa mari nyalo wacho ni nyieka cha ingeni koro ketu e bura chencha ni koso na nyathi ok nyieki seche motimo makosa no rekebisha kata muma boyienwa iwinjo nyathi okwar gima nyalo waro nyathi en boka to ken boka moro madhi alanda cha wan bende nochwado nwatho ok nwatho jawinjo no kata janeno minena ni nyathina nyaka achwadi kotimo makosa to ken chwado moro madhi cha enana chwado masechego japuonjo luonga sechego mana makako nyalo ng'e makosa ne niki kacha ka yudi ni timo ma to mokwinyecha en bende nyaka obed punished mondo ng'e ni iwinja mondo ng'e ni makosa motimre cha kik gichak ginuo kendo iwinja ai to bende kik obed gi mistake moro ni donge na okwinya ta dhi adonjo mochwadi koro obe kik obed gi advantage moro ni pile kokwinye to dhi donjo pile obo miyo nyathicha bende bedo maluor mobed withdrawn ni en ga mana jakwinyo en michwade ga chwada koro kaka japuonj en bende ong'e kako we but meka manyuolo ok gin yora ok gin nyiekena watieko kodgi Nyerokamana yenye. Dominic, uliongelea mambo ya single parenting na ni kama kukedeza mtoto, kudekeza mtoto pia inaweza changia. Lakini kuna wazazi wengine wenye wako single lakini wameweka watoto wao kwa laini. Inakuwa changamoto zaidi ukiambiwa ati huyu ni single parent mwenye mtoto wake amenyooka, lakini huyu pia ni single parent na mtoto wake hajanyooka. So tabia kama hizi tuseme ulimwengu ndio watafunza watoto ama kuna chenye tunaweza fanya ili turekebishe tabia za watoto? Kwanza tabia za watoto inalingana na mazingira yenye mtoto amelelewa. Umesema mtoto mwingine amelelewa na single parent na huyu mtoto ni mzuri. Kwa sababu gani huyu mtoto anakuwa mzuri akilelewa na single parent? Kuna tabia yenye huyu mzazi mwingine aliona ndani ya yule mzazi mwingine na hataki hiyo tabia ingie kwa mtoto. Unapata, wacha nitumie mfano yenye inaeleweka. Kuna watoto wengine hawaishi na wazazi, hawaishi na baba, wanaishi na mama. Na baba akitaka kuchukua mtoto atamchukua during weekends, lakini sio during long holiday kama December. Kwa sababu gani? Mzazi anapenda sana kwenda kwa kilabu. Ukipata kwa fridge ni beer ziko hapo. Huyo mtoto atakataa kunywa. Obviously atakunywa. Sasa unapata huyu mama atakaa peke yake kama single parent, strictly hataki hii tabia iingie kwa huyu mtoto. Na anaona huyu mtoto anapoenda kwa babake for just a short period, hii ya weekend tu siku moja, hawezi, pengine hiyo pombe haitakuwa. Lakini akikaa pale muda mrefu, hiyo November na December yote, atakuja kama tabia imeharibika. Tabia ingine unapata wengine tumeweka watoto wetu kuwa na single parent kwa sababu tabia ya mama, pengine mama anaenda parking. Yeye kazi yake mchana amelala, ikifika jioni anaoga anatoka. Anarudi asubuhi.
mtoto kama huyo tunamtoa kwa mzazi. Afadhali mtoto aishi na single parent, ionekane kwamba anaishi huko, aishi na mzazi, lakini tabia yake ni mzuri. Sasa pengine sababu moja, kuna tabia yenye mtoto atasoma kwa mzazi. Na kuna shule ingine nilikuwa na wazazi wengine, ikawa hiyo tabia ilikuwa inafanya wazazi wanaongea na walimu kwamba mtoto huyu afanye nini, apewe extended lessons ama apewe some extra nini work. Kwa sababu hii isolation tu ya mzazi, kuna tabia yenye ukisoma kwa mzazi mtoto ni mzuri, lakini mzazi wakati mwingine pia kuna tabia ya wazazi, mzazi anavuta sigara na mzazi anaenda kazi mchana, jioni anarudi, tunatumia meza moja. Hii meza inafaa mtoto atumie kufanya homework. Mzazi ana watch news, anapo watch news yeye anavuta sigara kwa same room. Mtoto hana right ya kuambia baba ama mama toka kwanza nafanya nini, nafanya homework, hii moshi inanisumbua. Ilifanya paka kuna walimu kwa shule fulani wakarendi nyumba kwa sababu ya hawa watoto. Mtoto ni candidate, mwingine anaenda kufanya form 4, lakini anasema mimi siwezi concentrate kwa nyumba yetu kwa sababu ya nini, ya sigara. Sigara tu hiyo moshi, na kila siku ikifika saa 2 baba yako anavuta paka saa 4, na hiyo ndio wakati mtoto anafaa afanye homework. Sasa kuna tabia yenye mzazi ako nayo yenye tunaona single parent akikaa tu na mtoto anakuwa strict na mtoto ananyooka, lakini wakilelewa wawili kuna tabia ya mzazi mmoja ita affect mtoto. Eno mosna kanye di madam, nyis madam ne ayie kode kendo adieri nyithindewa wane mwaloso kendwa. To be adwa ni mondo wachare wan kaka jonyuol wane mwaseketo tabia maricho kuom nyithindewa nikech ok wa discipline gi. Mar ariyo, jonyuol moko nitiere ma iyudo ka tim mage timo gikelo osiepegi e ot kama wantiere ni nyithindo bende neno osiepe ma gibiro godo. Kiny ka nyathi ochako bedo gi osiepegi endi to janyuol wuok mager, waseketho nyathini endi e tielo mokwongo. Pi kosepukore to ok nyal jore. Etero kamano ahinya. Aeto nyisna kanye di madam ne nyaka gi thuolo masani endi iyudo ka thoth jonyuol okia ting' margi. Mae momiyo gigombo ga bedo kod gik mathoth to ginyal loso gigi giwegi. Katemo understand gima utemo kelo, but anyway, madam, kwa bare gitieko wach mar ni the kind of friends ma samoro an kaka mzazi an godo, or maybe wawach ni character mara kaka ng'ama janyuol, mana kaka Dominic okelo kanyendi, janyuol en okufuongo ndawa yot ka seche monego bed ni nyathi bende timo homework. So characters machalo kamagi endi, abiro gosiepe kaka wayuda behave kodgi e iye ka endi, gik machalo kamago, nyathi bende nitiere ka endi. Nyathi bende kopo gini, baba cha kata mama cha chwe malime ot ka endi. And it's a single room, mok ni nyathi ni room mare. Aya baba cha mone mabiro lime gik maket kod magindi changie matut ahinya. Kwa tieko going forward, what should parents do, what should teachers do mondo mi okony? Okay, gima onego jopuonje otim ahinya mondo wakony nyithindo. Mondo gini affect gidala kocha ka gibiro ka to no concentration. Mondo giwe tabia moko. Mana kaka wasewacho ni nyithindo ko bire school to gi expect a shoulder to lean on. That is true. Seche ma nyathi obire school, en environment ma nyathi dhi yude hot, nyathi dhi yude somo, kamo nya chieme bo chieme, nyathi kowuok kanyo at the moment monyono gate to wiye wil kod chandruok manie dalagi. Jopuonje kaka wan onego bed ni wabedo gi awach nang'o, wabedo jopuonje manigu matimo siep kod nyithindo. E seche ma nyathi obire school to koneno, ing'eni seche ma ng'ato obire school, the moment ma idhi approach nyathi, yes. Nyathi obire school, wawuonde kata no leo. Nyathi ni anya osiko biro leo, tidwaga ni nyathi omondi. To biro ko leo. Tin be kore kirago nyathi gi chwat. Inenena ne get ni indi tisema kokedi tisero dheno leo. Without mar mondo mi itimango. Ihoi penje ni tang'o momi leo, pile pile aneno ga ki leo. Ang'o makelo leo ainano. Wabede uru kod wang' moro mamuol ma wanyalo rwako go nyithindo gi. Kata ka gin gi tabia marach machalo nade. Wabede kod wang' mamuol
jonyuol maka gibiro to nyathi neno another face mopogore gi kata karakter mopogore gi mano onene ot. Nikech samoro wuok e ot, min gi wuon gi nogore otieno tulu maonge yweyo. Nyathini ok onindo. Nyathini kobiro e klas, obro nindo e klas to in ibro chwade nang'o momiyo ji ndiko te en onindo. Bede japuonj moro ma nigi horuok, japuonj ma nigi chuny malach, japuonj ma en parent kendo, ma nyathi nyalo podhe lwete, ma nyathi nyalo bedo kod adieri 100% ni japuonj ni. Kata nyoro natimo ne moro counseling. Ma nyise ni an mama wuok abi nyiso. Ng'isa ni ang'o momiyo short ni olil machalo kama. Ang'o momiyo wi okiyuo to be kata ka neni okiluokri. Ang'o mane nikech aneno chilo lova, aneno kurateng. Ok dang' abokra tariembe ni dhi dala mondi luokri. To samoro nitie gimomiyo kata sirwache no koluoko, nitie gimomiyo koluokore. Bed japuonj moro ma nigi chuny malach ma nyathi nyalo yudo kamoro mopodhe, lwedo moro mopodhe, lwedo moro mamuol, lwedo moro manyalo ho nyathi, lwedo moro manyalo pidho nyathi, lwedo moro manyalo puonjo nyathi. Mane kwayo na kuom jopuonje te manena. Adier otek kendo samoro nyalo bedo game moro ma rough, ma very rough, nikech nyithinda ina giendi bende kobiro, moko bende biro ma kipenje to en valga. Ok obiduoki aduoka moro mibro parono. But ka nyathi oduoki obedo aggressive, para ipenjri e chunyi ni to nyathini ang'o momiyo en o withdraw him or herself. Ang'o momiyo nyathini en aggressive. Kiki kawa ka atua minyalo kawo piyo no endo ki punish nyathi kata kichwado nyathi. Bed kode ma aggressive neno endo oduogo piny muwinjru mine kaka inyalo puonjo nyathi madhi mbele. Chieng' moro nogo mbaka. Wan samoro wawuoyo nyaka gi street boys chokora giendi. Para ni chokora mose yuagam e hoyo mochako duogo ni e school. Mano japuonj ma nigi chuny malach, nikech kapo ni nyathi machal kamano iyudo within the school premises ni oyuanjaga kata oyuanyasore. Ka in japuonj marach inyalo go nyathino kata inyalo riembe for good ni kik oduogi. But ka in gi chuny malach, en counseling ma pile ti encourage ting'ise the side effect of gino endo, timiye motivation. Yani iwewe kode kako nyalo dhi mbele, kako nyalo dhi school. Tibro yudo ka ibro loko chunje mang'eny kata mana within the school compound. Thank you. Dominic, ang'ono ma jonyuol onego tim mondo me oket ngima nyithindgi yo makare? Number one, wazazi lazima wapende watoto wao. Warudishe ile upendo ya kwanza. Ile upendo ya kwanza wazazi warudishe. Unapata kwamba saa hizi wazazi walikuwa napenda watoto kama bado ni wachanga kitambo. Lakini saa hizi ameshaona huyu mtoto kuna majukumu anataka, kuna responsibilities zimekuwa mingi, wameshy off, withdraw. Sasa jambo la kwanza, mzazi arudishe ile upendo ya kwanza. Ile upendo ya kwanza ikirudi, mtoto atakuwa mzuri, na tabia za watoto pia zitaongezeka. Na kwa nini nasema kwamba mzazi arudishe ile upendo wa kwanza? Mzazi pengine wakati watoto walizaliwa kulikuwa na pesa. Lakini kwa sababu majukumu imeongezeka, pesa imekuwa kidogo. Sasa unapata huyu mtoto anaposoma sana, atatamani kwenda shule kubwa. Na wewe kama mzazi haunafanya nini? Hauta afford kumpeleka kwa ile shule kubwa, ama hautataka endelee na masomo vile anatakana. Sasa unajaribu kudevelop tabia nyingine hapa katikati ya kusikia watoto. Sasa mtoto anaona sijui nisome ama niwache shule. Naona mzazi hata siku hizi hayuko responsible, ameacha tu. Na ni ile tu kuna wazazi wengine akiona mtoto anataka kuacha shule, anafurahia. Nakwambia kuna mahali shamba, mahali utaenda uchunge ng'ombe. Utaenda ufanye nini? Kwa sababu gani? Ameshaingiza uoga. Ameona hawa watoto kuna mahitaji. Na pia ningependa kushukuru serikali. Wakati serikali ilisema kila mtoto lazima asome. Kuna watoto wengine unaenda kwa familia unapata mtoto wa miaka 10. Leo ni Ijumaa. Mtoto hajavaa uniform na anacheza tu kwa compound. Anacheza anafanya nini? Anatafuta nini? Sasa sisi kama wazazi wengine, kama sisi ni jirani wa wazazi kama hawa, mtoto ako na miaka 7, 10, 11, rika zake ziko shuleni. Huyu mtoto anacheza kila siku kwa plot. Anacheza anafanya nini?
Sasa wazazi wengine pia tusaidie na tusupport wazazi wenzetu. Ukiona mzazi ameelekeza mtoto, advise tu ampeleke kwa shule yenye iko cheapest, the nearest school yenye anaweza afford. Pia mnaweza ongea naye hata kama yeye mwenyewe ameogopa kuongea na shule. Wazazi wengine wanaweza jitolea. Hapo ndio kanisa pia inaingia ndani. Watu wa kanisa wanaweza saidiana, waseme huyu mshirika tusimame naye watoto wake waende wasome ama kurekebisha tabia. Hapo sasa ndio tunaanza kuingiza community itusaidie, kwa sababu hawa wazazi wako kwa community, na community yote ikiingilia watoto watanyooka na shule itakuwa mzuri. Asante madam wadu tiko wachini mugi kawati kwa itemena kanyeni ni bero mataka hinya Dominic kele kanyeni ber mondo binyo nyolo konyre. But sani endi kama da Millicent oyudo nyathi Henry mo discipline. Oyudo nyathi Henry moro okukusho endi katimo gimoro mo discipline to endi bubu kuna mager gi madam Millicent. Bero mateka hinya mondo binyo nyolo bendo rewre upbringing mano mar nyathi nyawadgi. Nikech chon chokine kata kani rumo ngato kamoro to oyudi gi makosa to ni chwadi kuno be kitera ka report dala ne to janyuoli machak chwadi monde nikech unge maber ni ngamu chwadi cha okija neko but gi sani chwara nyathi madam Millicent karo mogo yo notimo gima rach ni It's not easy. okuyota hinya. Then give your last remark. Mara mogik anyalo kwa jonyuol ni nyithindo mawalea sani opogore gi kaka tulilelewa kitambo. Wabedo kod nyithiwa machiegni, wang'e ni wadich kendo waduogo ot kendo ka waol. Ng'e ni nyathini wuotho kod ng'a, osiepne mowuotho go en ng'a. Number 2, ng'e ni nyathini owatch gik machal nade e TV. Seche mionge kata seche ma intie, bang'e ni seche ma intie samoro be idich inyalo dhi kisetieko luok to be kiseneno news tiwe nyathi watch TV. Ng'e ane ni ang'o moneno, osiepne en ng'awa, time follow up kod kumosome. Bed osiep japuonj sana. Ing'iya ni to nyathini endi osomang'o. Mogik, kawe bag nyathini no kuom jonyuol ma nyithindgi nie JSS samoro 4 to 6 kanyo endo. Kawe chieng' moro iteng'e bag nyathini no, ikako odiochieng' achiel tipitia books mag nyithindi go endo ting'e ni nyathina ni to book mane moremo tang'o giri, samoro ibro romo gi gimoro manyalo buogi e bag kanyo endo. We bedo janyuol modich adicha ni bora ni nyiewo ne nyathi bag, bora ni nyathi odhi sikul. One day kawa time ni kata one full day kata Sunday kise lemo, kaw bag nyathini no iteng' mi pitia. Samoro nitie gimoro kanyo endo monyalo pando ma ene modhigo kaka ene mong'eyo. To ito dich mari nikech uchumi odhi mbele, wamanyo pesa mwamanyo no wamanyo mondo nyithindo dhi sikul. Ok apar ni nitie ng'ama dhi tiyo to onge gi tich mar pesa. Investment wa maduong' en nyathi. To nyathini onego bedni bende nitie. Ng'eni kata kipidho yien ni nyaka bed king'e ni nyaka ng'i prune, nyaka wang' ni iol ne pi, nyaka wang' itim ang'o ilwere donge mondo yien odong ma straight kendo dhi dongo mabor kabisa. To kaponi pidha yien tiweye kanyo, yien obro yugno kochopo ka makata shed kende be moko bi mi. Koro kaw time ni kod nyathi mondi ing'i kaka nyathi dhi. To sirikal bende mana kaka nasewacho, nyithindo gi kethore oko. Kata ka wantie gi rehabilitation center ok gidhi te. Ng'inwa urundo to nyithindo mong'e right gi mane wapuonjo gi giendi. Right gi konyo gi chopo gi kanye. Chakuru ng'e achiel right mar nyathini endi to ubede gi feedback moro ni right moko manokel gi osekonyo nyithindo kiwango mane. Koso ne en right mar mondo mi ochap wi community, ochap wi janyuolne, ochap nyaka wi jok mong'eyo. Ng'ie uru ni right manuketo gi, uchak kidho gi achiel ni right gi osekonyo nyithindo e bor machopo nade mondo koro kata kaponi wadhi kik waywaga ahinya. Don't come on. Dominic, your last remark. Okay, my last remark, mzazi mwenzangu, jambo la kwanza tujifunze ku appreciate. Wacha tu appreciate shule, tu appreciate walimu. Hiyo itatuletea manufaa makubwa. Pili, tupunguze complaints. Kwa sababu gani? Tulisoma wakati tulikuwa na kuchapwa sana. Na ile ndio mzazi bado anashikilia, anajua wakati sisi tulisoma ilikuwa ni panel beating.
Siku hizi hakuna panel beating kwa shule. Ni ile tu ya kuchapa ili kutoa makosa. Sio kuchapa ili kuzoesha mtoto kiboko. Na kuna kiboko ingine ukichapa sana pia ukizoesha mtoto kiboko anaharibika. Saizi walimu wanaweza tumia psychological punishment. Ile yenye mtoto akiona tu kiboko iko pale, tabia inajicontrol. Na kushika kiboko haimaanishi lazima utatumia kuchapa. But unashika psychologically ingie kwa mtoto kwamba hii kiboko ikifikia mimi itakuwa mbaya. Sasa wacha nijirekebishe kabla hii kiboko ikuje. Sasa wazazi tupunguze hizo complaints, alafu pia tupende shule, na mwisho tushirikiane na watoto wetu. Kila siku kama mtoto ni mdogo kuanzia nursery, mzazi afanye parking ya huyo mtoto, amfanyie parking kila siku, alafu aangalia watoto. Kuna watoto wengine wasichana na wajaanza hawaongei shida zao. Mzazi kuna vitu zingine mtoto hata request, provide mapema. Zikuwe tu kwa nyumba, zisimshtue. Hao watoto wenye wamefika grade 6, 7, 8 na kuendelea, mzazi ajipange mapema. Kama we ni mama, kaa karibu na wasichana wako, muanze kuongea mapema vizuri. Kama we ni baba, ongea na watoto wako wote, wasichana na vijana, ongea nao wote. Na kama kuna relative, wacha watoto wajuane na relatives. Ili isikuwe kwamba kuna relative mwingine siku moja watakutana naye abruptly, anafikiria ni intruder ama ni stranger. Sasa introduce tu watoto kwa familia, alafu waishi kwa amani. Asanteni sana. Yena uru manda kunyo kama na nyago thulo maru mkao kaindi mando wago kudumbaka. Haitu yena mando bia chaka ene geju ka nyithindo towards closing mando wangi aneto fine. Nyithindo kuro dhi loro roles mag jonyuol se nyithindo dhi loro roles mag jopuonj to bende gi nyathi bende wabiro manyo mondo en bede kuro bi mondo wangi ane gita ngoma gidwa dhi timo e kinde ma nyithindo loro niende. Nyakwa mga jwango bedo thulo endi mano makare mwagomba ka endi koda kama da Millicent Okelo Master Lights Education Center kaachiel koda ka Mr. Dominic Wafula. Duto wang'iyo kanyo weche mag parenting, ting' mar jonyuol gi japuonj e keto nyithindo mondo bed nyithindo go endi mago makare. Winyo mathoth ahinya imebendi oro ote mari poche gi pako kinyi masani kidini machal mar piny Sule Mokinyi Kala TV. Nyako dichieng' endi mano machielo chieng' Jumapil warada kodie e chenro endi mano mar Jumapil mogweth. Koka manto chenro mamoko to dhi nyime nyakrom seche mabende biro nyime kanyo endi. Kik idhi mabor ahinya e Sule Mokinyi to duogo mana chieng' wuok tich. Sa 12 nyakrom sa 4 mano mar onyango. Riti pasani nyinga Henry Kech.